Hana Jacobus u thoriwe lembe ra 2013 ku veka tihlo ka minhlangano leyi nga riki ya mfumo kumbe ti-NGOs eGauteng. U ri u lemuke endzhaku ka lembe ku ri kontraka ya Life Esidimeni yi nga pfuxeletiwi, naswona a nga hatlanga a swi vona mayelana na nkarhi lowu a nga nyikiwa wona. Mr. Jacobus, so it appears to me that regarding the issue of the NGOs, you were being caught by time. Yes, for the expected time frame. And during at that stage, we still had sporadic meetings within our directorate. And not just me, but all my colleagues voiced to Dr. Manamela that the time frame is not suitable. Jacobus uri ndlela yo amukela vavabyi swi fanele ku katsa na nhlayo lava nga ta tshama endzeni ka NGO, naswona na loko ku ri muako lowu u fanerile ku amukela vavabyi va swilaveko swo karhi. Now, from be it December 2015 to end of March 2016 or end of June 2016, was that a sufficient time period within which to determine and to appoint suitable NGOs to receive mental health care users? Jacobus u kaneta ku ri u nyike mpfumelelo kumbe license eka ti-NGOs leti nga riki enawini, u ri u lo endla swibumabumelo ntsena. So the ultimate responsibility lay with Dr. Manamela, to whom you presented, if I can refer to as such, the file after the whole process has been completed and approved. Yes, Council, with recommendations that we can issue a license or we cannot issue a license. Naswona mhaka leyi vilerisaka kusuka eka Jacobus. Was inspections actually performed by yourself and Mr. Frans Tobani regarding the suitability of NGOs in Gauteng? There was no, Council, we didn't do inspections, as I've said, and because of the time frame. Endzhaku u vula leswaku ku endliwe swikambelo swintsongo leswi nga hlamarisa muavanyisi. Now, how did you determine their readiness? By looking at the building itself, the surrounding within the outside areas, inside areas. Uri tanihi leswi a ku ri mhaka ya xihatla u pfune hi laha a nga kota ha kona.